Wajolo unduju ma Yeah. untiga winyo sara paluo kito wabil iwango chiandek um achao ki jolo panelists matie kan amir jolo nadit Michael Hannon dong ma NTA gang Uganda ma team udonyo kenwa wajolo namigu Margaret Lakiri um ajolo nadit the Ben ajolo ruot Fred ngomokwe unjo Apoyo, apoyo. Lady Grace, my NTA host for Kitunkan. Ajolo na dear Paul Kilama. Thank you. Apoyo. Yeah, Kia Jolo Omego Onegalit Kenneth. K Samuel Olara or Rat. Apoyo. Yeah. And for it, well, Kidon Jolo wouldn't walk when Maltica when you are. Kai when you lock and good between you see 12 one where and cock chow no ngabene what 12 gamoloka. Tin what you look you may go me Pongdwongo and ma betim me do a parry on my honey ma mo car probe the piano no much you be a dolly to one si felt me si ma honey and no ma be you but you don't me you car but Michael Hannon don't work don't we are okay to you to get what can it ma you will be Michael for the back Afoy tutual yeah afoy wun lwak ma utika winwa chairman afoy la dit siza pi jola ne kar malach ma pedak wa beduka rwate an atie pajo kumbetini pi tutono ni birwario Chief Justice gen ke la dit ambassador la rutono bimeo yera katala me konyo telo secretariat ma roche pajo tich ma achako ya chaki duma ngwen si o kumbeti ni jemi ne dong udoko uloma madung luanya pe yot weko chao kene po na dong yan ke tiyan yam ameru ni anuo ni yada palok mwaka mukate yup me gora me Pongdwongo mano miero be 2025 pe otime pi luod mogo matino tino malupe ki mino kare wek yup man me ye utum la bon ayela ni wateka balo program nyo dano romo nongo chalo wai kare me yup me gora me Pongdwongo me chamo yup me ye ki kare me chawa onyo mio advantage ki jo mukene ko jo mukene ko no advantage makit nana ci ludero luodo mi tamu do wace mi wet yop me ye tum maber la mo yela mo wan bi no kare ka do mi karo yop me gora me pokko chake donc piman o mio idwe me adek me mwakani wan bedi ka choke me luot menenu kitma di romo chako kere yop me gora me Pongdwongo GNP 2026 ikin jemi ma utime ye bichako ke chiemo Central Organizing Committee ma amira wachka waka madit twal ni umegi wala pon na kalet Kenneth en telo committee man en bere ti ketwatin ki la lokore ti nego Florence Amono ma gen ti atij matek ni chake kar enuni ni o kumbeti ni geno bedo ka yobo ka choke chabet ke chabet cha ngwen duchu ma jemi mapol ma geno ti ye wek yobo bet mamonya don gen romo wacho ne koni don wie amerni ong'e ni yope woro aki burachule chel chere mukene don kawuok bi upo ma chelo bedo Pongdwongo sa Samuel Beka mati Gulu district me Rio ne ochero Restore Leadership High School mati ya Moro me deke madobi beri mwaka ni tika chere Kitgum district YY Okot Memorial College ma yopi enini bibedo eni neno magichimo ya yopi kwa
Pongdwongo kere kitwal ni dwana lwak ni yope ene po bedo karama me biro ka Gure ka chwili ke ken cham kilelo eto bedo karma udira chwili biro ka luot ka neno to paju ket ma mier gi lweny kere kome ci umiere dano weng gi rit chingi ke pere tere duju me neno ni wano tia tik ka chiel me neno ni kaka chwili gi yelo wako chung mateke king amero ni mapia wano chero matut awaj bene wiye duan ma akibot wegi wa Chief Justice Alphonse Wajolo en ochwalo mot botwu kumeti chawa ni en tika ki poro mati wi got no tutor umiyo network e pe obedo maber eto wano loko kwede ochwalo mot botwu ducu wachi ni umiere ubet ketek chwiny yup mapajo ni enini tia wot maber dok wamete kilega pi wonwa ambassador olaro tunu makombeti wunu ng'eyo kama en tiye jemi ne tiyo ko mere ma bipilo wiwa mada umier wan mete kilega pire atamo ni man enini pire tek ni ana waje ana puoyo tutwal ladit Caesar ana dwoko talpori. Okay, ano po tual Michael. Aneno lamig wa Florence Samono donyo Julie matek. Julie tual. Afoyo la dit moderator afoyo tutwal. Yeah. Wamero winyo bot lamig Margaret Lakidi. We kong ano ukup kama Michael aware. Margaret. Ano afoyo tutwal Dr. Chae ki dan weng mati panel kan wan mati mabe dapat tigang min may do bana nok ki kom jemi ma la dit hanon uloko gina mera wati ya daki nge kay ti ya daki munum kera ke luo kere lokaya. We are up to our next Kitgum Gemini Piyot ento Puto with resilience. 1 year we're pushing ahead. It's the usual drill, but down wing mati diaspora niani konyete. 1 benen mo abirni wati lok mi diere. Putting a remo mati paid individual. Chiningeo kirki lokanam kujaka itie volunteer. Jujui timo Gemini only for 6 months. And I'm one don't come in roterba. Tiputo because watiki chwin kimiri yani gang miro yube. Puto watiki encouraging dano. Weng miro bian gunen tungang. Uno weng beno tiki wodi matigang kan. Ukon ko gimi choko chwingi. Jemi moti me komwane. Ada pe jemi mayot. Chi jujui kira ana loko kere kidano yani 1 to wati is sprint. 1 wati marathon. Expectation tua benetieni yani umir jemu la ako yor. Ento karo kene jemi kireni petwa timo yor pian miro wo tete. Beno wa peke ki template yani kip wigi peki mo wati ieni template en. It is more or less trial and error. Kawati mugimoni po time dokwa cheni drawing board. Chi kira no chwin watie ni gang miro loka loka benutika time. Ento karo kene pay loke piano we tipping duri ti malo. Ento kuni wabe winyo ki bot organizing COC la diro nega not kene ke Mego Florence. Kabagen gitie ki yop ki dina ngo magien gi representing 1 mer wa choko dano ni ani ubin win kaba wunu twero konyo wa ye ubin konyo tij mabejo tika time ento karo kene it takes Pongdwongo Gure mi Pongdwongo mi presenting jem mabejo matika time
An mer ma polpe, it is the same drill. One wa tie kany, wa mir wa roj gang ini kape one wa bino ye anga gidong maberie. Walu tiano tua bene, ka bene pero wa chak chor tok ki gu bin gu nyebe ki gange. Ti gange wa bi bwara baranga. Tik mer tie, ento wa yele kere. Koni ka questions mo gu bino nyani ngo, wa temo gamane as best as we can. Ento jem mabeje tika time. That said, atamu la diet Dr. Caesar, mi adong wa chia toko straight to gena ngo matika time iguara mi Pongdwongo 2026. Ento tutuale kong mira doc chen nen chale boro right pa. Yan ti je mo ma beje ma ken gitika time ne kono. Lobo mo kana bena gitika yeke. Chale Scandinavia, US, ki UK. Gen bena gitika yoke. Ana gen ni diri maja wundu diaspora bin no lu mugo. Wardano nen mu bena yaw tika maro gang. Toko tiki miri ki chwin. Tika encouraging those who can ubin ka wanyuene kere kany bena wanyuene pig style wanyuene weng. Ento jem mabeje tika time. Atamo pemi kwanyo tuwera ki bori la dirt Dr. Caesar. Pa kon right kon wat kon kena ngo magyan gitika time ne UK. Ana poe. Ana poe matek bene. Samuel, beautifully. Apo ritual panelist difficulty ka chakta tino ni you watch boring chairman bit Dr. Caesar me hosting one kitun kan UK aku ko kami ko chama dia berda what coordinator nagwa anon kachel gi ko magre obviously anon ko biri kutinyo dokna jaro kono tunglie nyo yo ayo do chie pera Ibu yo e odong wa chia. Tiro ngen kitu tijen diere magwaja diere no kira eno ya miro mi poj do to madir mada pije mo tiga timana wono tie watiga temoti megor widano men tuaring ni machalo guys wa keeping to ngoma unu feeding one kidong imwagani obviously our target no machalo target me onyo gina our priority this year tie ni rok me der pan imwagamo karno wari di lok me Gure me Pongdwongo ibero but we thought me imwagani kong our target me shifting to der pan we set a target of 6,000 ma jugu tiga chago biro mo awu ma jawa tiga lok me science equipment ma mero bin go to gang ko no da ngore ni tiana ni chibe ni karo indo gina ime ni tiga biro gang ko no ni should cover all the other school mano go do ma ge pay gina ni ma pay no go no science equipment chieno tinyo ka o ni na kitna gamana ni kitna distributing angebe ni gang kuro tien gi KPI pero tan di KPI za mer yen ka wati ga wachi wa ilo gang kwan eno pe wa logo the KPI mano wonu setting ni gang kwan ni standard o mero ko moni chipo be ko nyawa lu ponye gi masters mero ko ti meta men sure ni KPIs de ni mo wonu setting mo mero nero pero no gang kwan o gina tere o mero gi meeting those KPIs. So that is one aspect. Our direction here is funds towards our target for the year. Marathon here on the 6th of September. We're taking down a far when. We're taking down a far when Changway on that day. Water. The target was setting one raising 350. Mako raising that, it may just leave us a shortfall of about 1,000. We are nowhere meeting our 6,000 target. So we are hopeful we may
We may meet a couple of meetings, no go for it, but we are hoping by the time we get to Pongdwongo, no, we have met that target. We are very hopeful. We work hard towards that. Marathon, then we begin having regular meetings. Jimmy Mano, Baramati, reaching and target. Gidong Nero down my mirror, gang. If you're meeting them. But overall, and I only think supporting the community when the team the last countries in Guinea, none of you know better. So Miritie Magina gang, Yogi gang, Pian gang, Kio, Maraj, Meradipa. She down to Miri, and I only Guinea, but don't look the other two of Mati is the aspect made Gang. And then I think from Duomo, or a chair here, you will a chair can go to get away from doing. But I think in any particular work, my bad, to try to down for a job in a particular work, bad. So we need to improve on it. Any, I think is our last opportunity. Metamo here actually. Kawa meeting this opportunity, any. We will win. Yeah, actually, you know, my for the actual Burukan. No, don't come up with another. If you attack me, one Machalo. The bureau ambassadors, one of the ambassadors, we ambassadors, what do you let them pushing this message? One in the Pegin Pangarachi, Pegin Pangar Rio, Pegin Pangara, Pegin Laru, Pegin Wajolo, Pegin Anu, Pegin Amagra, Guinea Pegin, one of you. We have to be involved, make sure we are involved in the Meroja project. Down to you. This 1,000, honestly, 1,000. Wakachela Ken or a chela Ken, Poro, you're going to ensure the Nigga, Biro Kakano with you now. So, Pierre anyone. I think this is briefly update around me to what was as the UK and a point. And what I did. Samuel and for Yellow and when you hear him Madani science equipment dong. Those are water don't much of a okay, I'm going to be the phone, Canada Negalis, where Congano, or me, no perspective, and tell me one come, may you been. The point. Be lwak matie chawani kachok mamewa ameda chwal foj mada botu migina magentie wago ki jo matie Uganda kan mukwa ameda chwal foj bon management me tara TV me long wakan me lok machole ki panelist matie ameda chwal foj bot our secretariat Karmal mianwa Margaret o wanyoni miro kache tuero bien ya dok kan giao ye kidong pocha tiar bon Margaret matek tuel dam meri fo ma purko we o birichane watika lok macholi malaka wang committee me gwara Pongdwongo me mara inini gwara me adere amira fo committee wate ticket gi kata kum gi pe kan wati wan kala Florence wala foj pot gi diar magen tika diare kit manda dieta anon wayo yok tie atera kama en wajini kome lubara nati makane tie ni diare kiripe pilaro pajo kidong me pamana gaji chone kate wago kape ien chia nga mugina ni odujo wati ko repeating wati wacho nek wati ikachoke dong jamedo waro sera nyim kirla tita non wayo wakane launching obene launching dwe mukaro wai ukod Memorial College mako birichana mtiewa wati puto kanini no watika meto launching wono miki wa moti wa kilo miki wati wa ni
ka choke madit tie don gora Pongdwongo ene gina chie ka choke madit mada pia chole ma wan wen miro nge ma watika lunga chole ducu ituok piny ma pat ne bino were winy lokom achole lokom gangwa were nen ki wai gin marocho pacho dong kubiti chando timo ki dong mene tieni ki tammi me bi miyo ubi konyo matek yele me duko lo achole ma kubito uballe o ketto lo wenyi kubiti chana wala odong kogodong pe wamiero dong wamiero tija ye tija dong miero ngiti dong ka choke me mwaka enini papata tie pe dong kita na kaji wacha me achelo chero dong dur da wen ko kata da ko kata me ario chero ka digata dok tich ko piti chana tich do cha ko timme wa mir dan ko mo bien dong I wai kwat memorial college ko bi nen ngo ma ro cho pa dong so far utimo I achole jamu ma unu nge mabe lokum madokum der kwan me ke choy ne mer ke tim there's a low hanging what fruit tie ni tika timi mo ini bi wini yire be na ne wen be no lo tia chulung tie we piara boro ma ti gang kwan ma en lo tia wa mo jogo wa ka fo mer mo lo ki UK ma da gena genta timne lo tia ti gang kwan dong mi ro bi un nen ko mo tia ne be kom ka che twer gen lo bene lo ma dokum perennial crops watika enforcing ni achulde mo ao ki pur je mo bero mere fu kila mara kila bete ki pur era mere ki non mo on tena tim mo ma konyi dana eni lo me mwani ilo me kokoa ki chiek pakara bene ken kran ne wajo ni gang do gang e petit kakare cho chiek tie ki kiet me wa tie ma reporter mere ki mi ka me ma do chako ti chiek ki mo do kela le la wati ki ka ma duong ya chole en ni ne me gore Pongdwongo ti mo ken mo bibion bolo cha mi cha den donc luon wa cherobot dan ducu mi chole lu tela me bibie mi ya chole lu tela mi dini watika luon gi geno bin watika luon lu tian wa mati diaspora itok lo wa mi papa opportunity ni mere binen kada gang tikere bi wingi mama yi te timone kirong dan wen mi achule mati lo Uganda kan papa dong achule mi gulu Kitgum pade noya amoro la mo moro wen o mi geno bin e gorme Pongdwongo mi adeke enini dong angiuni jamre piti yot kan kara jom kan berwajo ni magani umikina kilo mikina penye pate ya chule kan kot para we no bor ne kot po me ti chue ma de da fo chi jon wo to pi pa ge ma un ngim pong jon gena chwa pe ke matwal ti yer bare doin da dunge her watika meta nyim watika chwa lo lega bod lwak lega bod lwak ni geno pote ba ki geno mo ken a lot pe ge luor ge welo dano be bino mer ke piet dano so watika le ko mere ka yini miu anywagi Wajolo moranga wana jolo miu wana Wajolo kono Wajolo yata Wajolo la pena Wajolo nyim Wajolo jamni wen pe wa yir dano pe na chule ka de dok lo kom chende do pije dong peyot ara ka nyik jame watiki plan ne go bi pore ba ma piato dano pe obi hero wa dong programs de mo kate kereo ma ngene kane wa dolo doge wa chwale butu ko nen no bene ma no pure bion ne nge ngome in ngom bitimme e gore Pongdwongo ma chalo state of the Rocho Payo la dit mi secretariat du yar bodano kita Rocho Payo tikere
report me dero kwan me mi bodano perennial crop chane tie me mi bodano chik pakara chane tie me mi bodano kidong watie ki special message actually parliamentary group gergeno mi message na me gi bot kara watie ki actually religious leaders geno mi kidong watiki LC5 association umirgeno mi bene neno gi bot kara kidong lutiang wa wen magenti diaspora wapi mi no gi chawa wa gen me gulore gen jam magenta timne rojo payo ti dong manen pero ke biaka biaro nen wa dong ka cha be won o mi gi skulu kana o ni ko cha mo kan tika biano o mi no ke kar be gen lore mono wie ngi la mera ko ni mero kamoma no pura wero nyoka penti kamoma no puta guru ana dugu do kachien ana foi ritual ana poi medala poi amir bin bot Florence amon la me emir med de lok pala poi Amir foi ritual dan tika winya kono ya winya yes ana yes a foi ritual neno ne ka chake wa ino betietin kita chekere ameta fo lok ducu maki loko ritual lok ma la warma watano kere kuot la fon kene to wajo ana mier medo mere manonak keken ni lutua wan wachako wot merocho pajo machalo chere safari mabo safari ne bo dak tek chao kene wadoko luo chao kene be wano kero me wot me chere nyim ento eni po began wa wot dong machalo ngara chel ma tie ka diere pirocho pajo awachi ni dano mapol tika miyo priceless sacrifice me neno ni rocho pajo chera nyim ento pe yot pitian lok mapapat mapol ma chel kama wa oye ni dong waporo matut tutwal malo ki kwene kama chili tiye wek wadugi ati me duga chili machon kit ma achili ma wamir no bet kita chili tikeri ni pe yot eni gien matek gien maka waloko pe waloko chalo lok ma wati loko kombede yamo chubi gik lok ma mero luod matek ma mero kili kita yana dana waju kere wachane o kwiji weko time chipe yot bat kadi bet kumeno amita fo tutwal lutela me rocho pajo magu kerugen ikom wan ki la fon Kenneth me dor yup kachel ki wan wa ambassador ma kombeti dong lubao lue kaneno jang tich mukene chi wan bene kete winyo la fonyo waja watika yele je mapol dong watimo ento bene no imiri pa wan ki bene miri pa yup keto chake kere Gure me Pongdwongo me mwakani no wamieto bed mapat pitian loka ngo me achiel ki wachini wamiete wabien wanen kit ma watika karo kere lok itich wachako lok we mwaka libario ki piario wi adek ko lok wa eni mano dong ti kwene wa kwene ki lok ma wachak loko neni chiada Jimmy Mapol chi ma otime ma wamiete wa ya kama leng inyim kaka ki nyim wilobo idwe ma pario Pongdwongo ma adek inyo wero imwakani watiki luod matek ma tikin Jimmy makitika luod ne program ene me yupo gena watika temo luone ni Pongdwongo week weko konywa me chiero ka kwet me ng'iyo ko tich ma wabidwako kama leng ka choke wachere ke eni pian pe wamiete waboko dodo wamiero neno dong kom tich kita tikere wachere gai pa lutiano piara boro wi achiel piara boro wi ario ma watika chulo gini
mier ki sampling gini weekend ki chiet bor lo nyoro gi gang kwan gi ki gen ki kom gi we ka wadwoko report no wadwoko evidence based report lok madong wakere tichi mono watiyudo okwene with evidence wano wawaji ni wakero chiek pa kaka chiek tiga tich wacheri do kaka mene ma chiek tiga tich ye tiga tich ni ning vune ti kwene ma miero ki yop watiga tich me pier mwanyi i achuli mono dong achuli di ma tiki mwanyi eka di me mwanyi ma ki furo tiga timo ni ning chimano wego i mwaka ni watika chero mapap ki lok wa miero neno dwako report iko tich kita tich chika wat kere mano watiki facts watiki evidence ma wakelo watier kama leng inyim kare ka chake en mende ma para rioni gira chiel matek ma watika timone ma omera chagwak bado no kar me loke ene wanero ni wek wat mobilizing achuli maber da wayup dul achuli kabere mapapat kumbere watiki sub committees maroma dek nyangwen watiki sub committee matika dolo yup kitui Greater Kitgum ma ochok achuli ma Plamwo Kitgum Agago Pade wati bene kia team sub committee kany matika neno tich me yup me chiere de mapa wiario ki Greater Gulu matika neno Gulu City, Gulu District, Amoro, Noya, Omoro. Watiki team mati based in Greater Kampala, makwaka chili mati Jinja, kia chili mati tung Entebbe ki Kampala. Ini watimu kuman, kitam ni ka watimu kumeno wekwa ruwe achuli maduwa dada. Ma watiki biyak ni ka dano bino kere liba bichiel wabi jologi. Wamiti ni kakao bin. Kidong bene mapat ki dano ma wabi luogi ya luogi ka chake. Watika neno dano matiki miri ma winyi lok pi Pongdwongo pi Gure me Pongdwongo pi rocho paji radio. O winyi kien gang. O kwa ni chek pa kaka. O malo piere kere ni ana mita chere. Ana tia chule chiel ma lok eni tika chuer chunya keri peki nge ana bichara loko kidoga kuno. Chek kata gori pa dano eni be wamiti wajolgi. Pien chao ken watiti jumugu ma waluogi ma watika targeting gien. Pegi tiki interest telo ngan mo ene ma wampe waluo ento tiki mira da pe kaka. So watika modifying kien me luo dano. Wano megi wamauti waho wamiti utimbe ubin bene I will madit. Pien wunu ti machalo kuot wa machalo wan dano ma watigang. Keri bet kumeno waberu beka neno ni ngomo ma guru chwiny kaka. It's not an ordinary meeting ma ini chairman ni wek an bana chair wek kachi win lock. No. Loka ngo ma guru chwiny achuli ma mier wa lok piere mwaka ni. Manti kit gana chel ma watika reflecting I program wa. Jomu kene go Wajolo wo maja yupa CJ ni. Ka dong achuli gi biene ka chake rocho pajo ka fudluo dano ka chepe wa lok me ripo ruodi wa. Machalo kaka weka chulu bet kaka chel na chulu dong fut peti ka timo gimo no rocho pajo dong peti ka timo gimo pi mano weko luot wabe tieni lokom ruodi wabe donyo angle en nining mape wabe poko dano ento wabe riba chuli ka chel pien konye ngoka wabe wan watia chuli ento no watika poke ko yo mapapat chiman eni beti gena chel mabene pier takalida ki of course lok mogo mapapat machalo lokom ngom pa chuli kitimo nining ki jemi mo kene mapigi tega dada mo miti bene ki good kache watika neno kit me keto logi tich ki dong malo pi kakawa chiman ene gin matamo na lok piere ikien jemi ma wan watika neno ne machalo challenge madit ticha gwak challenges maroma rio dek omero na nen matika lok ki wako ulogo pi pego me rayo lim ki gang kany me der kwan lutua walogo dak walogo ento lok wapeti ka nyako nyige man eni gien madit mati machalo peko pien record monyo report mama wan wa no kar nyo kidwako kar kin machene tika bieno keri ki kien gang ke mono jogo chile adi jo mono tim nining food peti ka bieno kito no mier bien kere chiman eni kelo luoro bot wa bene tutwal pien keri ini tika liba chili mo ni bol an ma tika liba pa ma lo ba kar ana tiki kero mo ni mana na kabi bolu megani ento an ka ini jalo kita bible dako mo jalo chili ario keken yesu beri kona neno dako ni chu fuyo chene pa dako ni
pien dako no miyo ki chunye weng dako miyo chiene mo balo ikibego ne tol pier machalo dako weng bodlo ba dong no miero neno achuli maromo jalu chiene me piera wengi matika katika malengi level enone ini ti pero madiet ma wan watiki luori ye of course ki dong bene watie ki pero mukene mapapat machalo watika neno dano mukene tibitika ki yup me rocho pajo la wo maja waberu ki concern madiet pi Greta Gulu pian pol dano tika wachi dano tika pingo of course feeling manyo the culture of voluntarism food pay don to albert kakawa man gien mamior wad mete me pe chun dano me neno ni dano jalle ikir romo keken pien ka ini neno kama wati yeni kelu luori chun dano kama weka chuli kita chuli tikere ni chik kakawa nyimpa kakawa bi beru pere lurok tika donyo gira ngo tika time ento wan pe waromo malo pi waken wa mechung chiman ino beru luo matiet ma watiko luo ne bod dano ni dano go malo kama wati yeni pebe kama wati yeni ka wako beru kiti eno ni chi anyim pa cheli dong pere chiman ine ene jimi matiano tiano ma wan watika yele ye kidong mukene chagwa kitung ba jomukene machalo titungi Greta Gulu ni jomukene matikam ken giweni kuni luor pa dano pa committee mati task force ma wa creating luor tieni chagwa loka gi wot bi yel dano ba kita kwote kere kita chiom balo chiam ko ngat mo wachi awaro ni ning no miara bin chiman wega watika temo neno kid me sourcing out to dano matinyo ki buses we ku kony watika temo kid mo ken pen ka wayne wati ki culture parocho pajo me self reliance ni maro chalo liet piri keni non transport we bin chikoni wabi keng dano mamier no go bin komwa so man initi reflection ma wan watika neno ne weri wa mitigating we pero me giwot po bere ria igwar me Pongdwongo 2026 umegina kilo megina ini ene gen manak matamo ni amedi kom lok pomera ana foy tutwal ana foy mada afoy mata kaw neno kono bene duan tika bino kibod lwak manu kibod kelo mawajini I promise I will be there come rain come sunshine ka modo kibod eno kelo food mede bene ni yo mukene ma watwer reke down what mel yo mukene kita watwer reke down angeni ni mego guru kom kidmel way down angeni pi eno ni per attack miro duano o bot luteder nana po de twal ruo trade ngomo kwe amiro winyo bien bore mtiga winyo wa apoyo moderator amira po dano ducu amira po mego Florence ki team matie Gulu matiga dor office madit mi rocho paju kitimego Florence wajo ni kar ne dong en mimi accountability pien ena yeo bi chogo chwiny dano ena yeo bi piyo chwiny acholi mineno ne ni gitiyo matek dak gi woro machala chel an atiki neno na moni matamo ni be an anywak ki un ma utie i studio i chawani program ikit mi rocho paju mi magali bario ki piera rio wi abichiel ma obitime ki Kitgum una neno ni unobe unen matut kit mi kelu bulu kachiel machalo luleyo pia nyim machok awaju kuman pien ka yini neno dit pa wel dano matie ya choli ki Uganda golong tie bulu ki jomatino machalo rocho pajo wayubo gini ning wek machel guye mi participating i program mi rocho pajo Mario gupo tich kachiel achiel marocho pajo tika tiyone ma dek mineno ni gi jolo dak gi woro kachiel kineno
pajo jemi adek man chung machalo wi matut mao bikonyo jo matieno bikonyo bulu miloko tam gi kineno gi kayini neno kiti bulu tika kwo kede an la wa igo la mera igang mamege matia were wel bulu ma opong ni chake chawachiel mi oiru piny ka miel ligang liel buro kuni owego neno parocho pajo no beo chiet matut ilokum bulu en menu bene watie ki jimi makai nen tika ki pajo ci pajo gu lingo pigi neno nyo pigi loge yie ci jimi ne chwe o ci dugu gien marach ipajo ena ye kitima bulu ki achuli magien gitiyo ki social media gitika tich kere marach Mario kitima litieno wa magien gitie industry miwe gitika tich kiwe yo marach atamo ni miete niki luong Lokman labongo lumidok pien kapi wa juyo litieno wa kapi wa kerro gi kachiel kapi wa ribo kingi kapi wa chimu wangi chino anyim pe beru mabe chino kibichago ye gen maraj magien gitimo ni machalo kit kwo makum kare ni kare ndong en rocho pajo mir unen matut umeri kum lok madit magikelo mi ripo ruodi kachel wegi achulu chung machalo achuli kaga mamiu machalo kaga muchwiny chitwa moni en mawano tika keto ne social media watika keto ne we watika kelo ne kamaleng ulogo wego wadugo nyapo ento anamir wachone ni pudyope ubaler putpo bale iruom moni madong pe yopeni pudyope achulu bolo charo lok ni majnwalo buru ento achulu bene dok wajo ni buru gwogo mach an kibora lok pa achulu ni buru gwogo machi ena ye lok ma piere tek tutwan chiwa teru lok mi buru gwogo machi wek wa konyo litieno matieno wek gien gudony iyub man matut mi rocho pajo loka mario magiki kit miroyo mirayo keru miyub mirocho pajo meru wadok chien i drawing board watimu awajo ni wadok chien pingo kayini neno events time maduong adida ya chuli kanyi makai nen event enuni tie achuli rayo lim achuli rayo keru gi keru kachiel events eguni gitum mabe ngoma wego dong rayo keru rayo lim mirocho pajo beru gien matek litieno magien gi rayo keru kilimeni litieno achuli pingo piko wagwel gi waluong gi waket gi piny mi penyo gi ni wunu timo ni ning pingo meguni tika tich ani chana tie komiti madit matika neno lokom litieno magien go kwano choni la Yibi College kohat mapapat magimiru bino kachiel ikip mitugu mi neno neni gi ilo la Yibi College malu gin ma watika timone mirayo lim mirayo keru tie ikiena yupo t-shirt ino t-shirts mano ke yobe welmi aliba para bit ke chare welmi ali piera rio mogoba mai wi aliba pa pani chero ipul madit makonyo yup makumemo atamo ni gina wila ki kori tich enoni tie matwero konyo rocho pajo watiki litina chuli magitiki printing press makaki chibo gi piny ki logo kedgi
Chigien gitwero jale me chako yopo jimi makumeno ma chuli chako wilo ne I wil mano nyete manok pien menu dewa mena wakawa menu identity wa en chien wiye mo ne nyete manok ko liba bija biti ka dano wilo dano mia chien no chiente wano uchero I wil me miliona bich en chiente enu ni ka wakero ka chiel chiwe ko koko mawano tika kok eni beru peke pien no dong wano lo kama giki ena ye watem yaro chingwa malach okat kiti matie wek ki gut but penyoko ducu kama chuli tiye wek ki kel litino achuli ma pat ikit mirwe wek yup mirocho paju mia libario ki piera rio wiabichelli utum mabe pien dong tie in record ni rocho paju ma chil mutime school sa Samuel Becker dano bini wel madit rocho paju mia rio ma utime mwaga mukaroni I restore leadership school en wel dano dugo piny enu ni beo ubed machalo early warning sign ni wel dano ni mono dugo pingo pida twero dugo ko piny wa ilu ni ning wa ti kon ki parameter chani minene ni kon wa ilu wel dano iruomo ni chani kon wa ilu wek dano chet maduong I Kitgum kama yup me rocho pajo bibede ye pien dit pa dano ena ye duon dano enu dit pa dana ye nyuru kero ana Apo Ritual Road tamai katikede. Angeni ki winyo dong ki kero peny mamier ki tiye en yubian mautin mir bedni kita wa kero kede tich. Amier mir bot pol kilama I think it one mamier iramo gamane medune. You're muted. You're muted. Yeah, moderator, I win ya. I win you down there. Okay. Poi mi na kar melok I topic man me rojo pajo. Ma kachaka mo bilo ye. No puru sa kachaka. Lulok ma ukter yo. Ulok ma bej ma pol ma da. Kenneth ma ene won kom me gena kilone Central Organization ulok ma be la met kore da bino Florence da medo atamani medo ma pol dok ma gena me clarity ma ditu to gena program ma gen tikate me yema don gen so far don gen achieving ma win na ber met total yes pa ko mertie kit project ma kit en ma rojo pajo ne PNE dano ne no society diju Peter dano wen Peter tam merom no jomo kene yimanen ben ginen way raji yimanen marachi anyway go be chimero en kid dano no kitin it makes it worse PNE karma situation ma wanu ti actually pe ma wanu ti yani weapon madon magati gere komwa chalu kerudan camp balo widano go ngeen do gay ke lokman mengo poverty do bino ide te komwa wero society ma mewa particular chon ma komere watika temni idwo do chien kit ma chon ene waloni rocho pajo ni mera that gina challenges me gina program me you rojo pagen tie mere si mi ropeki luo ki mede kerana poiti twal juma wun mauti front line alone front line ma chal Margaret ki
Undu jumoti panel kombereni. Piani volunteering pelo kayor ti mujemi pi miri palwa pi belo pelo kayor kolo yanga chon ti tijmo magelon luroni ya chuli machon no put colonial government bina luroni ki rona ini chiri ti mere nuyu ben roke man ben lemaro bini ngelo ken enni National Youth Organization no gitiyu gitiyu volunteer ti wero udok leba chuli atam leba chuli no tika to ni tiyu nuyu ene ti ate wajani gene ada mege and I sympathize with you dog but I agree ni pero metelu lwak in volunteer situation pay your ti wa po yele wo le weng ene don kiredi you inno lokuma jog yes I agree ya jog mir mede gitam yo du me gena 1K diaspora bana miro campaign umede including actually mo kuma gok tie jali Kenya gi lo mo kane within Africa itself ki Scandinavia ki United States ki bot waka ane where gena a jogu bin mabe maron team project man ma wano tiga metna objective money winyo ki yom chuin bena ni luteno kwan mo ma ki chulo gi scholarship me rocho pajo gitie will gitie mabe ma kid ma gena Florence wajani kon ki birot in progress gi yo bot parents bena where in progress ngo matie atamne gini ni beto twal kido ke apoyo sam bene me reporting lokum laboratory equipment mo ma kichwali school mo kane ma puti kore yo ino ni bene winyine met manda ki anatawni gene yo mati in the thick of these things ma gene ti organizing committee ki were activists ilokene gen gi ngeyo matut man lo ana poe mere winyo report ki progress matiga timeni tamani mega tergi ne kumeno po cheken mun jo moti front line ba ana po de twal Lady Grace mir medo look mute, you're muted. Winya dong. Yeah, we don't. Yeah. Okay, poi panelists dulu kedar Jimmy Weng madan wajo. Petit look mama dak arano made name tutual except me po ki joma giti and keta away front line. Me go Margaret ki ano gi Weng dan Weng matin ana winyo kedi joma tin gubudonyo muk kian mukwa atika poi wuduju tika nyorne utika tij mateka dada. Gena do mero nge ni wan watie watikanye en beno watika wachu ngeu ka konyu kata en mon wa shoulder to shoulder ni en gena wan wa ramo timone ka gi mo tio wek wan wa nge ka wa ramo en yubo program kit gena talk shows kit ene wek dan ma audience ma duong dan go win go win wek go nyang ngo ma tika timega poi da ka poi a pedong ti loko ker ma aro me ne tien apoy dan wen kid was sam ben apoy Ana po de twal. The man na dugo. Iramu gamulare. The ben. Apoy ututwal. Yeah. Apoy panelist duju. Tutwale mag ki rocho pajo. Pibino mio lok mabe twal ma lok mano pol kar danon tika koro lok machaloman. Rocho pajo tigina chel makit mo winyo panelist gu waju botwa ni obedo gien ma yup ma kijolo duju
lumuku kichia pa ang'eyo mer ni in the second edition kirika ono dong pe ono ana yo miragam eto ana ng'eyo ni approach olake manok pien ni ono kitamo ni kit mano yup chalo me gwoko lwak mabino ikachoke bena no bedo iwir rocho pacho ni ono oloto dakong kiluong jo moni chi no ki woro ki neno inieno mala chien ka gwok dok dano romo bino weng kit ma wiye tini chi ang'eyo ni eno ni lok me resources bene pe yot tutwal ka pe ki yupe maber ene lok me luongo dano i ruom kit ma wiye tini chi ang'eyo ni koni gwok bene ka kimiyo ki ng'at mo achiel chi romo clarifying maber loyo lok dano ma gwok pe obino i wel maduong' tutwal i edition me ariyo. An amira good luck moni mananok pien waneno kumbiti dano ma uchung matek dak beno no tika tiyo tich ma wura tutwal i rocho pacho kumbiti inini en kit ma lamego mono owajo kede niro ba tika chwalo ne i challenge manyen dong koni achole be wajo ni kak koni gwok dong ruba miyo ticho borre kunu kono rocho pacho ka ini dong koni kibeti mini ning pebi dong bu ma dit tutwal chatam ni koni ngarachel mo omir ko nong omi la gam enoni bora choli wek be no kamatek chwiny rom beriti ye wek obetie bene kidong gin mo kene ma ana amir wachene ena yeni tik gina ngo ma dong gwako nyo mwakale enini biber dong ma kuru chwiny dano tutwal piloka wot me cheri i kachoke me mwakani pien there is always something extremely unique mano beru tie e yop weng si mamegwani wangi ti gina ngo tamle ene bene ka kituchi wa munge mogo ti kire wa wane ini wacha waro ucha biara chel kuno dong yup no wa kitere kuno ana poe wek pate mapo poe de twal iram ter way I comment for viewers pien on screen do pongo dong pe gene penen man be kai ramu highlighting ka chel ayela pe wek achwal mono ma no mo ber ma chel ni don't wa kwano dong okay yeah well, yeah I don't wa kwano be yeah ene pe ya kwano no ene wa ni mir wa ket ma chalo chek bora wo be buru ki kenyera wana ye wadong gang you know yes one down ko no woro ento lo tieno ma tiga don en miro ki pon gi chem gi yo den gene gen lo le ya en med de benani gin ma tie ka yum ya ayo biro le ma tie ka tikede one you me tar paluo ki la kwed ma to ki le ba chole pien any let let ma tie kede yeah okay en tigila pen ya chiel ana bedu latien pa jok ss lok ma chul lutienum piera boro ni lutieno megiero gining ageno ni abedu kit me financial status parents ke do ki pet me pay ya mono pa jok South Sudan pa jok South Sudan okay okay
Oh, then dog ni Pajok secondary school. More like okay, correct. Pajok South Sudan. Probably. I'm thinking it's South Yeah, Sudan. Yeah, No, me it's South, Pajok. it's South Sudan, yeah, it's South that Sudan. makes sense. Yeah. Yeah, that makes sense. Yeah. Yeah. Margaret, you don't get me. Margaret, yeah. Pongdwongo Happy. kwanda ko dege. Okay. And in particular pain. And watching the log, but you lutia Pierre Bor. Ni lutia no neck here, giving. Yeah. Be. Inu ni mira directing board la dit hanum. Okay. PNNT in charge of their kwan. Okay. Hanan. Ba. Afo ito twal la dit Caesar ki mega market kalo talman bora. La di record ki Pajok South Sudan. Le tieno Pierre Bor we are dead again ti youth me there one scholarship. Le tieno ni biyer gi dula rio ma pat. Wotie ki le tieno Pierre Bichel we are dead. Ma gi yer gi me donyi kwan me lower secondary tian loka ni S1 me o S4 ki watie ki le tieno Pierre rio ma gi yer gi me donyi kwan me higher secondary ma tian loka ni S5 o S6. Donc dula rio the common denominator yo me yer gi kunyo ka wachi lok ma pere tek loyo ene meneno ni latini a ki ot ma kero me chulu latini gangkwan ti magore ye mena mario ene meneno ni latini ene ube latin makwiri ka gikero gangkwan ti pedo bichero kati jem mukane ma chao kane bi leyo wika donc tie criteria mogo mateno magitiyo kwede wek wanong you achel me yer litino based on merit machalo wai nen chalo ket makichiemo gini mokwongo chako yer litino chake ki gang kwan kama latino kwano ki ye amiyo la bolle kala tet ma obicheri S1 gichwalo form bot head teacher me gang kwan ma eno penye ki ye head teacher bedo penye gen ki director study chako neno performance palitino gineno mene mapore ni gikere nyim kaka machalo wai gitieno makara bichulo gi lok mena mario magineno ene latini kar ma ober ka kwan kit me channe palo nyoru ne yo me nongo school fees ki jeme ma meta wek latino beri ka kwano beri nidi chi noni school tigi record latini ni giriamo miene channe binu record eni weng giribo gyo chi gang kwan dong chiemo ni latin me nama chel ma wano nani riek dok gor me chul tie en dok gen bene romo rieyo ne o ngo mu weko gor en tie no mu kani latin ma tie latin kich pian wone gwa kome pe chao kene no latin pa dano ma tota tora ki kwa me fu bizan ken gang mano dero me yo kwa pe yot kene mu kani watike lo keno ma no geno ruonyo do nyori gari o wai tika bedi ching gayo mukane tika bedi ching wat chi umiyo yo malatin eni kwano kede po bedo yo 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 wa be kelo man do bil makaka mer yi to ko ne cholo ge gan ka ye man me gan kwano tu puonj ma de miyo ki utela me gan kwan ma chalo head teachers eni ne gien ne ro kwan form bite office pa di o district kadong form gi gor wang office pa di o la bolle wa min form me senior beach wo bedo ka penyo ki bot gang kwan achel miero kel form maromo gena der ka geno kelo maromo der ki district bi choko form maromo gena beach kadong ki district madong bi choko wang gi kelo kadok ti luo interview committee magi luo gini selection committee gen very office parocho payo ti greta gulu gen very gulu
gi yobo ka chake mo kane bene i Greta Kitgum ka waje ni Greta Kitgum no wati a lok pila mo Kitgum district Kitgum municipality agago pade gen gore Kitgum ka gen intervene no gen penyo do tieno ne o kia chela chel ni a kwene jemi mateno tieno ni nyor ni nga gi utuona di gang meneno ket ma kero papajo en nitie me wet la tieno kwan ka dong gino gimoko ada ni ker ni goro gi penyo bene peny la tieno mo ka kwan meneno ka latin ni la tien makwin chi bene niang o ka ibedo ka winy lok pa latin niang ni latin ni to bi le wila chi dong ka geno yero latin le wen gen non kelo the reporting board committee magiluoni der kwan implementation committee ni wan dong wanen lo tieno ni eni wa yer gi wanen ni eni ni tiela tien mo kwa mane ni lobo kwar kuman chi no grie lo tieno mapol makar wel ma wan twero cholo gi fi lim matie ka dong committee eni do miyo chi dong committee ma dong loyo lo kum der kwan wen dong miyo wel ma no dong kar eni body ye mi mier gi chul ene no gen bod do nano per me lip wa strategically one ka warom chero ki wende tier makar wende karibe no tier mapol ci don gi chemo ni a tieno pa ni aboro ni adi mier don ni gi scholarship don gi chako ki muloyo na machiel ma score me vulnerability ne query riego ene dong loyo ci don gi miyo paka boy la tieno na magiki committee man me selection committee dong chako yenyu gang kwan ma obi gama de tien yena ami poj ma dit tutwal ki gang kwan mo kane mageno chung kwet wakache ikine watiki gang kwan machalo Gulu Central High School watiki kwan gang kwan machalo Kitgum Comprehensive School watiki gang kwan machalo Gulu Senior Secondary School watie ki gang kwan machalo Favor High School amirnia ye awechu kama leng ni gan kwan en kar madong wano chako yenyu me ketli tiene gang kwan ukeno bino wachini wan bene machalo gang kwan watie ki corporate social responsibility wabi mino scholarship me konyo ko der kwan pelitieno marom man wabi mino nuchu school fees pelitieno marom man la bole watie ki comprehensive ma ukwanyo lutiena rio magin tie S5 mwakani gine tika cholo ne ite yog man me der kwan amera 4 to 12 management me gang kwan man menu beno time i gang kwan pagamente machalo Gulu Secondary School i Gulu kanyo ma head teacher ki school management committee gin beno miyo scholarship rio full scholarship pilitien rio magin ti gang kwan donc process man and me yele tiene tie gin matika malen wano tie ki form magi poko chon ka form gi pon bene wano chako woto e kore peti gin mo magi kano kenyo dok bene peti goyo chim mo makang ngat goni chim wala tena pon form kumane pegi tiyo kuma jemine wengi timo kama ne dieche chana tamu ni meno romo gamu pen man ma mero kot ki ajo ko pen ana foi de twal the ben chak on do di joba and ramo keto a few more mano akiboro kelo riem again wonu winya yes wa akiboro kelo riem no ngi yo mene kid ma twero joining kid ka choke man and no mero chalo panelist yeah yeah I don't want to see chalo daktai ya gago Okay. yeah one no jolo Lady Grace it don't mean kid me joining panel The best is Kai and Rom contacting the band. and Lakwe TV. ya number monitor yang pin Kenya endo kokon. Yeah, okay number. Yeah. Okay. Olabu Joseph watching per material de pajo pick a teach social media it's so quiet in social media even the launch which happened in Kitgum
it is nowhere in social media. Let Roger Pajo activities be on social media. Mandong, I talk about the one come do La Fontaine Kennedy. La be Fontaine. foyo lwak puri lok tika won mabe lok madok kom social media watika temu ne bene but pol kare dong ilobro baleo ngini rocho payo wachiaro bot jomaramo diere yani ko chiane ma borongo chulo ki dano wen mano gin mier no pere ki walego ni geno pote ba ki chao kene ka jomo ye gen bio timo melange I think what you social media maromo ka maroma dek mo ken wacho e warga bore gen po bino but wata tote ka charaman me mobilizing me gwara Pongdwongo me magani wa show don flyer ti ka wore wa recording voice wa chwala radio when me actually kidong yo mo kene ma pat ma wati ka tiskere lokom social media barba tutte o foyo tamma e o mio ngene kay bien ka choka man ya ngi feedback mabe wa jolo ko chingwa pa o be improving ye lok ma dok kom bulu bulu wote tutte mene yene permanent diet wen de toi ka bulu e dong na ko ki yo ba chole wan jo modon ka winyu gun tro lo ke kuno ti wa ni puru ti a chule mu chwin eto bule idong tika we ko gandong tika gino ge ngeta jollo ko manyen so wata tutu mada e ka choke enini o miro lu wi bulu wen watwal ngi pot ge ya gino bin watiki plenaries ma upitwalo dano ka lok ki group room ma papat lu wi bulu mano ki gorgi wano ngamaram lok ki gen mabe maram lok ko gi ni yoma be en yoma chulo piero ke piet wa wa tiene en so mo si sono ne beru tie wa lu wi mon wa tukal te wa kwa bodgi yo we bino wa no da ma lo ke gi lu diro kara so what tie ki season ma breakout season ma beru tie mo tamani kawa lok begin Allah ka beru tie the next gore Pongdwongo Allah ka beru tie la dirta non do lo ko ber kwan bara no tie ngat malugo ko tie non ber kwan do tie non tie ke me wayoni en per achiel matie en lo kom lu nyoro me wo chimun lo tie ko be chana rio do dropping because of failing judgment no transport me ki du kung me bino Kitgum town atien dong la nyur perong to transport la gol perong will requirement so do the challenge madong ati kere igang mo boto kan da pe miro diere kom atien gi kom kan roto pa tika chu school fee me alimia bi chiel ki wie ero ngaro mon me chu transport again tika ngane mo do challenge mo ati kere tawni ko akita kanyo afoyo Ana foi de twal. Wano bene mod ki bo latin kwan. Amiro Jacqueline chwana ba moriko mundu ju. Ana foi de twal no mori bene medikiti. Kidong okot rien. Anyway, thanks for the nice response. Yes, for Jock South Sudan. And confirming again the better watch there. Yeah, I tell my man be don't care away. Care away get me. Ana mera mera echoing ani look ma'am la mega Florence wajini ni tichi en mawa magati tichi no bedu a marathon ni tichi mek kireo mod pay mo metotwal dok mer di uchwin tie kanija mo e magelone di chwinyi amiro wajilo ke pian pian ane ano gube ga yele madam me me yubo kanija ne gube ga yele kan siam na chere ga chokane
Sila when you get young on well the child ni di chui ni. Pien car chanum me en ki kumalo me binu kamako ni St. Phillips. I woro mile maron pier bichin woro kitian ma. Aya dog me you pere me you mun any udi. Michaelo kay binu ibero kamako nying mai rom me be binu wok nyodo abichin kulo. Mani no duju LD maini kero deni ni chamo kadon ki bori ngere guana aroki ra cheap tech tu yabi chiel chamo guana gudi kape di chin tech mada donc yoma chon yang no gidi chingi aman me mero di chin twal we kerbe pien ngwet mai ingwe mo me di chini we ole o kama ina tiro ya nga poi wundu ji mau tigati mau di chinu me jingo chinu we mede da kwa merni wan jo mai diaspora what lead the jo magang pen kian kin wa tie na total angeni yubi en twero ke lugene kin wa bene ra mero do ko dong bot the ben we lo you podong Mapia walor ba No, tayo mi Amir tatlo Wajolo very quickly. sorry. okay lo Margaret, go on. Amir Wachi, ayo, tit ma tie miete gangka ini, miro torching. Tit duong, ka ini tiki idea moi ken bini chire kere, wajola. Pien, kadong ki waju yani, un miro tim, anga ma miro tim. Ti slogan pa rojo pajo wachi ni kape in tianga. Ki chugo dano chugo lutino. Kiri wane in your weng umirwa chak ki lutino mamwa. Achuli naka gimire ginen example ki kamone kagipo. Kay dok mo rilok mi Gure mi Pongdwongo mi 2023. Kay por ki restore. Actually, kagimoni pier furu biena piera met gipong. Kaguno ni tij moni tie mati mai neno down cher por lalo. Ti muno ene kitwa ki values mamir wan wa loge en ker ki wajini intangibles. Kitwa umir wa loge wa mak teach wa team jemmi ka yini tigi good idea binitem. Yini chire kere. One wa beri chalo scaffolding. Wai man be twal. Pien wati ki problem ki resources on the ground. Dano ma miro diere knock ento tite dit matima. Dok bene po atwar mako ne ko weng pienen kire ki waji kedine if you bite gi money ma dok ti too much bene pe twar chewing. Tidong watika taking bit size or where at least watiki evidence mano nyurni ani nen gina watimo ene. Kawa maka wenki wabupor walalo and loka manok ene. Anapoy. the twal okay I think we made a number of but I think Jim Maria, the Paladir word, the Dir Laro, Amiro me, Catherine, both one of the game go book campaign, see, Amiro me, what down to Roger Pageti at the heart. The presentation, Mamma Mayo, Communio, Roger Pajo. Matura da ci dara mero bu itek fini en power wati kwedwa all the time eni tia pesa ka dir ma no ti gole go ni no le ga wati ni no per ka no rojo pa jo power agi at the heart of this is idong le gonna tie bot secretary ka selgi la diktia man ya me yubi ga endi lok me reaching out to dano kingang atamani guru mero ma lo diro ka ga ma tere chinu we get here but get here no but where lok me ju ngang en secretary lo dir ta kamero
unen gi mabe macha wanen lo diro hodi but I think lo diro ka Kitgum otem unen gi men no again go fulfilling some kind of obligation men no ne dan tiga no gule gi yo mato yen ka gi wego jimi ne o ma jimi ma Kitgum pe tiga tingo jimi no pe watiga tingo jimi actually ne had education fund gi lo di check out education gi money majumo agi second world war ko bino go karo education initiative mau churo tina chiri maduong bukan bino kano wa kan under those schemes anyway you know kidong diere en miro karo chunyi teach kilo diro ka ko go makko be ni chiel ga chiel mo chiel I think we can achieve it anok marong de na ko ana pode twal Amir Dwakodong both men were closing program Amir was the counter program low to you stayed behind brief. Yeah.